Inkontru l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-wirja fotografika Pixels on a Picnic ta' Elisa von Brockdorf hija msawra minn qatt ta' viżwali ikkoordinati b'ċerta reqqa. Wastelands, wirja ta' pitturi minn Peter Seikel, tixed il-lat esperimentattiv tal-artist li esplora mezzi artistiċi differenti biex isawwar xogħlu. L-istorju Russu Aleksandr Vasiljev se jkun qed imexxi tur madwar Malta, enfasi fuq l-istorja, l-arkitettura u l-moda tal-pajjiż.